nisa sia Vilingi wa Mauvoo. Watinda tamonda museisene kwatia muthenya wa kwenda kwitha wa kwaila na wa kwendezia oitwe nitwavika saa monza saa cia Africa milone wasio na cia vika saa monza withane saa cia kusia kukwata Vilingi wa Mauvoo kuma Mutongo TV ngwatanio ya mukamba Mauvoo kwa utalango mbanezi twambe tweeted Mutongo TV ke director mwema #ni Vilingi wa Mauvoo na muthenya ni wa munthi ni okuletie tutonya kumatethia ata andu la mavwa na ileko kana la makwata ni ndoka kumana na kutumia ndawa cia kumila tutonya kumatethia ata ala mavwa na ileko kana makwata ni ndoka kumana na kutumia kwa ndawa cia kumila tumatumani wa kumukuve kwa sala namba ni to SMS ile 3 ile 3 ni namba itu ya otomani mukuve nye ni ita wa Steven Mwama na ukethia na notho chendeni wa Vilingi na tuyambea kumana na uongele kuwa otumi wa ndawa cia kumila kwa amwika kuya matongolo kangundo kauntini ya Masako yu amama amwika ane mawaite kiliko kuvindua visa wa maundu kisioniki Scouts Commander wa kisio ki Major Paul Mutesene wa Mbeisie iseso ya kumavendwa na kumatethia amwika ala mena ile komboa vuanu kumana na otumi wa ndawa cia kumila kana rehabilitation program na kufikia vono tetheti aingi na kuvindua aingi makasio kama sukulu we ekalanasi ata na ndo mena ile komboa vuanu boni Mutesia na kutothaisia mondo aonde Tumi wanda wasia kumila kuya mwika no wende na kwikathia kilangaliko na amwe iliko sioni siende na uthuka na yu utoine wa kanzalusa mkaundini ya matungulu ni twakomana na umwe ula wende na utethezia amwika kwisiokia na kulikanziane ila sia kwaila itino wa kwithwa mitoyo ithukite ndini wa utumi wanda wai kwenda maukie makola lazima kuputi kusoko ndioso usu ndindili nake ni 1 on 1 ni nake ngina aisewa ndimo twa hospitali aisewa woni usu wokie tene lakini yukuma last year nondo la corona ni nokie wethe yuto ina wea makanze mabingwa na kuina wea yu inde yu program na miambia nesa no seone kana na obabe polytechnic ndino we polytechnic ne ki program isu ya rehabilitation kutonge yando manduka alama kole skulu onala yu masya me university ni na wanafunzi ma university manyure ndawa makapita kiasi na ndo asuyu nini matwa kliniki nangine na seo na makasioka skulu kwa hiyo ndo na wambete lakini juu kiba kanisani inaambie mwaka muthelu ipinda yako corona mwene malea maskulu nangi likosio kwithwa sinthuku nimetheo matonya kukilia nduthe kwa mituki na kuambia kau indi wenu kutunenga ngewa nguvi undu ulikana na ndwa angi nimetha au aweta me akali nundu ni bidia ni ome makwa ni mamamba ni ome makwa mayu kwata mundu ni timoba na sia etha ni mundu wina vina tikamoba nia na niongali yakwa timukuana yo ngina hospitali akayembe akabingiwa bamile ana mayumwe akatungiwa yu amina utungiwa na atha gwoka ko tira ne binda ende yake yukumumba kumusovea nginasho kenomo kiliko kitothukumanesa na siumbanga sitha siende na unina indi we nutumia makivu kunewa mwanya wa kulikana na ndwa kenda kwisuviana na miso ila itano makwata evinda ila uende na umasomethia pa nina balwa ila sia chief mundu etha ni wa ndwa nduka mutwe wa thukie namba amwe amwe wa balwa chief wenyu na mwana wa balwa ni chief moka nake moka no balwa nundu mundu usu ni ili nake ba ni okuya ba na nikwata makwani no ngina mwambetha na balwa chifu na kana nuka ene ula waisi nuka no ni chifu kana ndaketale mo balwa mwamba mwete avulanite masomo make memwanya ovamwe na uiti ni wikithasya kana awau alamena thina waileko ni manywa ndawa ivindani yila winamo na ingi kwikithia kana mavika misini andu moni mamasovia kenda maikasio kiwe ni thina waileko ingi ndiao na mundu wina ngativu kana wiute na wiwaniu nundu yutaju area nino na mbio tethia na area eno ni na ndu area eno for example ni na ndu area eno na biza nina sio si andu area eno mai maukie mathutia ene avya yathuka na mundu akoma soko na nimewa amu mesa ukundwa mundu waiba akoma soko mundu akoma kulelo na ni wase ubie mewa amu
ndia saiwa mundu wina negative attitude kana ena woni muthuku yulu wa program ino muno yukundwa itina wa kwithwa atethetie andu ingi yu andu ingi ni mamwikia nthini wa uthukumi wake na mwika ingi mekalava kuve nake mayenda kwikala nzia ila ciailite na maetethia alangi mena mathina kivathukanyo na ose aindi dimwala uyu enuke musi dimwitikilia enuke musi musi jibu na mondi misi andu ma musi mwao kana ni moni mundu tinathenenje nake kumwobania kumutwa hospitali na no boiye ne nyunga meye mone wanyu ndawa na muno ni wabona nundu andu ama mito methugua atapuni ona inda wanywa no mana nukumurokoa maundu makimikalile ni maende na kweta na mwika ingi maende na kwana gikiandeni watumia ndawa cia kumila na cia kulevya amwe mathukite mitwe nangi maende na kwasia miendeleyo yuva ayungi ni matethekete na maende na kuona nzesio iseova Vilingi wa Mauvoo kuma utuini wa Kanzalu nitawa Boni Mutisia na indi mundo musesenge wesune wetu mitani okulia tutonya kumatethia atandu ala makwatane nduka kana mavuava na kileko kuma na notumai wanda wasia kumila tumani wa kumukube ili itatokenda mu 5 twisonga nambe serikali ya kaunti ya Kitui na ofisi wa Senate kwisalavala senator wa Kitui Enoch Wambua nesithitu sina muvitukani wa ndeto yulua uima wa mwindhini wa kaunti ino ya Kitui na nono mukamba aisi kana kumina nguoni kuthikwa kavisi thome yumwandikitwa Mauvoo kuma kisioni cha Kitui Onesmus Chalo no the yesi atosi akeme kwa na atembe sivitali ni wa Kitui valo tosi yesi undu maundu me ilie na atomba ni selivotino Oiti kauntini ya Kitui ni wakwie na oti uneni wakwa ni uneni wa seneta wa kaunti ya Kitui Enoch Wambua matukwele mwe wa thanthatu mwaka wa 2021 aitandia awanda nthini wa bunge ya Senate Kio ni watulile mutimu vya wa witi va kaunti ya Kitui aiweta tolulu tiketi ya witi masipitali ni ma kaunti ya Kitui. Madam Speaker, the health situation in Kitui County is in itself in the ICU. We have a supposedly level 5 hospital, Madam Speaker, that does not function. That has got nothing functioning, including even the staff. Ondola wa vyaiwe ithekani minister wa witiva kaunti ya Kitui Dr. Winikitetu aiweta ino nzemwe ya seneta Kio kwenda kwikuna maleve nondo witi kaunti ya Kitui ni wende enesa be seneta Kio ndiye wokie masipitali ma Kitui indi. In fact wenakaliwa miaka 5 ndhe kumawanywa ndiye akona Kitui County Referral Hospital ndiye akona mwingi ukuka kuinspect ndiye akona any facility kwitha facility ile inethiwevo ni mbeanu sina kiwango kianu tuna CT scan tuna renal unit tuna x-rays tuna laboratory tuna amenity ward tuna even oncology on base tuna enough dawa na kila kindu oneni usuwa minister wa witiva kaunti ya Kitui nono sukumia kumana uwonthini wa hospitali wa Kitui level 4 vala nilikile imwe kwa imwe mpaka wardini ya renal unit kana ila yitiwa awala methia wana thina wa mbio na mundu wa mbeko kukomana nake ni mutumia na ula kwa oyuyungu mwita mwendwa na tiyo isitwa yake moko ni make akwete ndawa ya Afalin bloodline na monyo ni kenda kuthambua nthakame na ila watho wa ntha wa hospitali otondo ukwelesia matuku ni asumo nje tuthoanda wa kuthoa pas vitali ila tukue wai yanga kwe mindo ati ileta wata kwe ndawa kuhusu vitali tweka kutinda tuitenga wadachi mundu wiyita siake bandu naona mundu lau utona kwethi yekia ethia mwasi ya emu nengi vitali ndi ndawa tweka udhoa. For example, you any kwete itawa bloodline. Ino itawa Avalin. Na ino itawa muno. Ino kiena Joshua ni kenda ni kata. Ni dialysis. Yani itambuza kama mutumia uwe ilasimika kwikala nthini wa wodi vandu va masaili eteleta wala mavikiembe wake maume masini ni sia kuthambua nthakame ni kenda nake akwate witi nundu vaina masini sia kuyana kwa oyu kila kitu mitu yani nikilie ni kalabalo
ni kwetela machine nikananilika nondo machine ila twina zyo nini twina to machine tuna tutano na kamwe kathukie na keso akasua itina wa masaile nisyokethi nthini wa wodi vala nithi ya wambe au mwanthini wa masini amathukia walangi metelete na yu kwa isietwa ni mweta Juliana na tiyo isietwa yake ula wamina kuthambua nthakame ayelesya mathina ala withitwa aikoma na monthini wa hospitali wa Kitui level 4 ivo kuthoa ndawa na kwithia kinando cha witi cha NHIF kiyosa mbesa ate ukwata witi utendevi nini thitwa na thina wa mbio na ninukaba hospitali wa Kitui General kwa kindu wa dialysis ni kukothambo mbio ila cia kusietha sitotu kumanesa na ninukaba Kitui ne thambwa ni twithitwe twina mathina ithie tawa uma ala mena thina wa mbio na ni twithitwe twitho siendo nikuthabe siendo ili itumika gwika dialysis timwe ta bloodline ta twithiana heparin na bicat na ni twithitwe na thina wa kuthoa sindu isu tukula cia akaunti ito ya Kitui etusisithie tandu ma reno kwithia twina thina ni tukula cia minister wa health Kitui na governor wito masisie department ya reno nukwithia ina thina mwingi tawasisia kwa oyu ni numa machine na baya andu matumia bicat yakwa mina imanisha twatumia andweli bicat na tutumia andweli yailite tutumia wani mundu umwe mundu ucio na ndemi na masala wailite nondo bicat yenusu ailo tumia either saa imwe na yithela ndana kwata dialysis ila yailite wailite kukwata nake wone mwikali wa musi wa Kitui na ula withitwa kwete mwana wake nthini wa hospitali ukuka kuitwa thina wa mpio ainena na Motongo TV na tunapokata NHIF tunakata pia kechi na unakuja hospitali unalipishwa pipe ile blood pipe unalipishwa unanunua chumvi na hivyo ni vitu vya viko katika hospitali. Sasa hizi kadi tunakata tunaambiwa ni insurance cover zinatusaidia na nini kama hospitali tunanunua kila kitu na nye mwene ninamuonie akwasia kana reno ni kusio hindi nyeta ne muwau na nikuigwa tena wako wasindu isu no sina mbesa mbingi ni kulia atwete sindu isu ngiripotea Vilingi wa Mauvoo makauntini ya Kitui neta Onesmus Chalo ni muvya muno mundu Onesmus Chalo usino wita wandiki mwelu wa Mauvoo tusonga nambe tuthe kuweke swani vala minista muvyani wa kisomo umunthi ni watambwa kauntini ya Mombasa kuthuima unengani wa elimu scholarship awards eseso yi ni eseso ila kutethese ciana ila ciumite misi itena ukwati mwianiu na ikwata max masio thini wa metiani ya KCPE na KCSE eseso yi ivaniwa kutethia amanyi wangili kenda valangili tatu mamo maumete mitani ya Isaki Angela Muse eseso na yi ani watu mbanise livoti Minister muveani wa kisomo Professor George Magoha ni watongo SSSU na ilani ya kudhuima amanyiwo alama kutethekana ilovia cia kisomo kuma kinanduni kia kisomo kia serikali tanzia imwe ya kuikithia kana amanyiwo ni makwata kisomo kia ilu. Magoha ni wawetakana amanyiwa ngili kenda nimo makutethekane mulati uwa elimu scholarship ula uvani itukumia utethio kwimisi ila yena amanyiwa maneki yenesa na alama tena ukwati. I'm basically following up on the instructions of His Excellency the President, who instructed me to ensure that the elimu scholarships are spread to the slums, and I should further ensure that the samples that are in the slums are the children that deserve the scholarship. As you are aware, this scholarship is for 9,000 odd children. Katiwa amanyiwa asungili kenda ngili itatu ni amanyiwa kuma isioni sia Isaki na alama kufikia kutethekane mulati o. 3,000 of those children are supposed to be in urban slums and informal settlements. I have already been to other areas like Kiandutu. Today I'm here in Bangladesh
And of the 3,000 children, 62 of them will come here from here in Bangladesh. I have been thoroughly satisfied by the manner in which the Equity Bank and the government have gone about identifying the children. It has taken me quite, you can see I'm sweating because I've been going right deep into the residential areas of the children. Magoha ni wathokia amanyiwa atatukuma kisakini kia Bangladesh na ala nekatiwa amanyiwa ngili itatukuma isione sia isa kiva Kenya na ala metelete kuthi skulu sia secondary na ala makovikia kutethekane mulati wa elimu scholarship. The 3 children that have visited this morning are thoroughly deserving, and I've found one paradigm which must be shifted right now, that once a child has won this scholarship, the onus now lies with government to place that child in a suitable boarding school. Reason being, the government already pays everything for the day secondary schools, which are 75%. Niwa atakanata serikali ni makuikithia kana amanyiwa alama kutethekane mulati ni makuvikia kuthi skulu sia ukoma kana boarding schools ni kana mafikie kukwata kisomo kila kiailite. Therefore, we are going to ensure as a government that all the children who land this elimu scholarship shall go to boarding schools where everything is catered for, including school uniform and transport. Going forward, today I will be here in Mombasa for a while, but on Wednesday I'll be in Kisumu. I want to do another sample there and perhaps end up with Witemere in Nyeri. I think this is a very transformative thing that the government is doing, and we should make sure that only those children who deserve to be awarded scholarships are given. And Kavindani kwa Magoha ni watakanata kuvikia kukulia Musumbe Uhuru Kenyatta kiemia unakosa matambia mailu nikana kuongela namba ya amanyiwa mavikie ngili miongo 3 kwa kilungukia miaka 4 nikana mavikie kutetheka. I'm going to persuade His Excellency the President to authorize that we have another 18,000, 9,000 for next year and 9,000 for the following year, so that we have a whole 4 years of elimu scholarship cohorts, which will then be helping about 36,000 children from poor backgrounds. Nikana kuikithia kana amanyiwa onde alama nekie mutiani wa KCPE ni mavikia kuthi skulu sia secondary. Professor George Magoha ni wavikia kutoa iseso ya kudhoima amanyiwa alama na vikia kuikanesa ndini wa kisakikia Bangladesh ila sub county ya Jomvu. Amanyiwa miongo 3 na ilikuma kisioniki ni makuvikia kutethekane kinandukia serikali kia kisomo. Ngilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti ya Mombasa neta wa Angelina Mose. Ni muvyamo no mwanda musese nondo kwenda na sese Vilingi wa Mauvoo va mutongo TV ngwatani wa mukamende anonene nakwa mutongo TV ke director mwema hashtag ni Vilingi wa Mauvoo ni okulite alama avo ne ileko nondo akutumia ndawasi kumila tono mekata ili teto kenda mo 5 nzio ke 38 na vinete ya satwethiani. Kwamba tinainge wadi wa mukamba ula weke tuli ne mbenga na mbenga yake tendala va Mutongo TV nondo Mutongo TV niyo itongo eti kutane kote ya wadi wa mukamba wa mbenga na mbenga wadi no mprovete ula kilumio kumini kumanisha no wadi yawe na indi likelo wa kuambelelia dini wa Fresh Monday ni chabia ngwatilo wa kelingu ingumba edition wakati tu ni wendo Wednesday na wakana ni one man guitar live na indi wakatana chiotho kia request yako imukwa imwe na nenge nekilungu cha Benga Nation kuma saa 1:30 kila mwana gina saa 11 ya weyo nekwebwa nidye tutongo etie dini wako tani ya we are the Benga Nation kama na kwa kila kwambelia wakeli wakana wakatana dikoti ya kilungu cha ni chabia ngwatilo bita DJ Biado wakwito wa musi ni chabia ngwatilo twende yale
Mauvoo maende maalukete na ivinda na nzeve. Na naudo chatuenda nyimwe tuminie kilungu kila kitialite thini wa kilungu kitu cha hawiti. Kwi Mauvoo alama etawe ni mawidhi luluko angi makakwatanwa na ve ala mundu siawa namo. Na hypertension is no stress, just relax. No ikoma mazada na mazai kuma komete. Na mimi ukolia hii nikenda yumanyekana mundu amanyekana ena kansa ya nondo. No nginya wese kwigwa ikaliyu. Kweli ve Mauvoo matoneka mwini wa mundu ona mundu atwa basivitali. Kweli kwi wau wita wakuowa. Kilungu cha uiti nikilawa kuambilelia kuambia saile na nusu sia wiyo pa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba. Vera Beauty College. Vera Beauty and Fashion College with branches in Nairobi, Eldoret, Thika and Meru. We offer courses in fashion design and creative arts, beadwork and embroidery, interior soft furnishing, flower arrangement, hairdressing, teaching skills, TOT, events planning and management, entrepreneurship and many more. Register now and visit our website www.verabeautycollege.com. You can also call us on 0725 923 550 Nairobi branch, 0725 000 706 Meru branch, 0722 227 428 Thika branch, 0728 087 689 Eldoret branch. Vera Beauty and Fashion College, a center of excellence. Kalivu mwanda mwesese twende na Vilingi wa Mauvoo. Yunza mayotandithia kwa chumvi kauntini ya Masakoni kulalamikia uvungulu wa muo ula umaniti na kivindu kila kithe wa sokoni umasani ma utuku. Zama iya serikali ya kaunti ya Masakoni thitu na kikono muno kwikia matama mulika mwizi na kusevya alamevo lakini ni manangiku. Daniel Oselela. Maendeleo na itina na yuenendi masoko wa chumbi nimekuelesekana itina wata wa mulika mwizi kwithiwa unanangikie yubiasala siosie mwisioni munene na wata usu ulaweke iwe sokoni ni serikali ya kaunti ya Masako kwithiwa unanangikie na wikalite we mwanangiku kwevinda yasa past ya Emali junction at the junction beta wiba ulani wabo iye na bedhi wana thina mwingi muno ila kwatuka ni bedha ata banyi biashara la medha aba makila sema tia sindu sio sika ko ituboya ngavana tumuya muno ama ndondu tausi utona kusobwa maine na kiseseki ni maelesekana malasimika ovinga mawea motene makia uvidhukiwa ni unulama wetakana uende na utunga biashara sio itina nundu maende na ukusia wasio munene Kutwika ni soko makomanio manene malelu wa Mombasa na Nairobi enendi nimekuelesekana ni undu wa usenya itina wasio kwithiwa ikosete kiwu cha utumia na ndwala moka isionithi malasimika kwitethesia ithekani misio iwuchu kibike tangi kati kimandi wondu kiurifili wa ingi wisethia nundu ni stingy ni bandu mbisi cho kithuru out nigetha tikeso kwata ai nundu icho ki stingy na mundu alika kwacha kuituke itha Mombasa twali voti sinduku Mombasa kwa untu kula cho kithwe kitidi always na muno silikali ima ndondu itonya utethia andu a biasala nundu andu ma biasala menda kukelwa na mate ukilwa silikali ba hiyo ndonge batonya kanundu elieno ni kame pyu drama tesa aba stingy ni momothi yawa ni matu report ite several cases kwa na kwa chairman ngamutavya makasa nundu atau iba stingy kwitha ute kwa kananesa sindu sio ni moyi yawa sindu sio basi stingy as the stingy bakuvina cho kila cha governor ya itambia inene na uvathukanio munene kwa enende yako ikiwa matana kwa kiwasio hii
ni serikali ya kaunti ya Masaku ungu wa utongoi wake governor wa kaunti ino ya Masaku Dr. Alfred Mutua, lakini yu ni undu wa utulango nundu siendo isu siuthukuma sokoni wa Chumbi. Daniel Mwongela, kaunti ya Masaku, Mutongoi TV. Touma ngaliko isu tukeng twende ngaliko sia Kitui vala kumana na molo toa muvia wa unyuvani na mivaka va Kenya kana IEBC ulo kwasa kana kila muteti ukwenda kuti kivila cha unyuvani mwakani wangilile miongole na ili alite kwithwa na kisomo cha degree yunongoi na atati ukamba ni mena mawoni kivathukanio amwe mama MCA Kitui ni makwata bumoloto uwa IEBC maasya kana utongo ine withia wana maundu mavata muno alamenda kisomo Lina Musangi tueleze nduma MCA makwata visi Movea wa usakuani kana IEBC nuna isi kana usakuani ukite wangilile na miongweli na ile edhe ulo kuita kibila kana aspirant ndena degree nuka bingi wanzaya usakuani o Neto ina nene ni mwana kivila wa Movea uwa fule Chebukati odhingilila kana kuma mwaka osuto kwata moloto unu tuika muyao Moloto uyu nusia ye mijadala mbingi ovala amu mama MCA Kitui maviki ye kueleza kameme kaka mabisa kamutongoi mawoni mo MCA wa Kiusole mwingia yulo Stephen Makauke Vonzi ni waise kana mbunge mbingi siya mituko ambunge mengi mainena mbungeni. Ni very important. Ni zindu zaileta kwithe wanasia hivyo kuma mwambililione. Nondo asija ya MCA ni kuwakilisha andu make katika account assembly na kusizia wiola uonze kuna ni executive. Kwa mundu ate muzomba kethwa na vinya muno na kusema kweli ni bethetwe na vinya. Wathi mbunge mbingi zitu za counties withi anota andu 10 mathukuma andu angi meovu ni makwiwa mbeza na ni mbeza za taxpayers but vai value madi katika wiola withi au thukuma mbunge wazizia ta budget ila niyo ide ukaiwa rasilimali ya county pe andu maingi muno kwithia utemusomo na ndwelo ni kyo kiendevu ndumbalansi figures na ndwikata wazizia bills ila siukaka na mea ila tusiovazia na ila tusiazia you meet executive mundu atena kisawa mutually vetho akindu kina vinya muno mundu uzukweza kwelo Oingine waise kana kuthukuma wea uwa kuwakilisha andu nuku kwenda masomo na ala mateo vikia kiwango kila kikwendekana no mamanze mawea angi na nondo mbunge thukumana committees withio committee kwithia committee thukumana andu atatu angi mevu maikwelo katika andu 11 na kwithia wiozi ni momo muno na mbeza mbingi cha mwana inji chikwa na ngomana bai wiyotailite kwithia qualification na thia mundu ndo qualify amanzi uyongi kwe na mawia maingi ni kana utongoi une wandu ala mailen ni kutongozia for example ndumbia mundu ndo za kindu class ni nombia yakauka utweka mutongoi edha ndo ukwaje kindu somethe tu mwalimu na ukwaje zio kauka utongozia andu na utongozia alimu utongozia matakitali ita you health in involved mundu utakwelo na kezo mwikiao shua leona wa mwaka oversight hospitali lezi kwake baketha bena umu muno na KMCA wanguni ngoi kiruru ila imuingia kate ni waise kana kuwakilisha andu kwenda mundu wese miao na ni lazima edwe emusomu oingine waise kana mathina mwisio imwe mena sio ni kwithwa matongo iso ni andu mate masomu na endi katika mitalatala ya undu mbunge endeswa ila sitwa standing orders na kui regulations isio ndene mea nundu nzi iwakilishwa na yungame wa kupitila kula kwi mea kwa nundu tonyeka ukesaithi ya mathina amwe ala twinamo tiundu wa kwithia tuiwakilishwa na andu mesi unena tikwithia tuiwakilishwa na andu mena akili tikwithia tuiwakilishwa na andu aimiku lakini noto naithia thina wi masomoni kiruru ingine waise kana masomo make ni mamutethetie muno utongo-ine wake. Ngo ripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma musini wa Mwingi kauntini ya Kitui ni Lina Musangi. Touma Kitui nenda kuthesia mokwe makweni Kibwezi atandithi maukui Kibwezi kauntini ya Makweni ni makuli Musumbe Uhuru Kenyatta aitambuka ukambani ekie maana ni kwika kwa tumundo lelo ni
wa kuma Kibwezi kuthi Kitui lelo uone mwamelati ya serikali nene ila musumbi Uhuru Kenyatta ukethe wa ivingwa nthini wa ndambuka yake ya ukamba muthiani wa mwaiu atandithia ame asie kwika kwa tumundo lelo ni uone kusia mbanga sia lelo ila sikika kisio ni Kennedy Mulinge tumundo Kibwezi kumatiku miongole na nana na miongole na kenda mwai wa thandatu President Uhuru Kenyatta no kwethe wa itamboka kaunti ni teto cia ukamba lene masako makone na Kitui na ndamboka nisio yake no kwethe wa itho mamelati kifathokanyo kaunti ni isu umwe wa mulati ula president ukwethwa aitho imanelelo monene wa kumava Kibwezi kuthi Kitui lelo na ulane wa kilomita mbe wa mananano la wa thingu ya Disemba ni ya mwaka ni wa 2016 na ula wa seviwe kwa kimaza cha silingi mbe wa bilioni 18 kumana na mbanga mbingi ila sithitu ikiteka kumana na kusemba kwa ngali na tumata lelo neno kutia ndongi matethayo atumia nene malelo wala ni atoima tumota ngali na ndola matembe ya uteo valavala uu dima mwendo president kunenga na moloto wa kwikiwa kwa tumundo na kumako kwa valavala uu nekana kwikithia mathayo mandu ni masoveka taithia kaji mava Kibwezi twithite twi kwata mbanga mbinge ba kusila lelo yo wapita ba na kitumi kinene cha kwetha na mbanga isu ni kwethia lelo ndo amakiwa nesa na ndwikitwe bamsi ndwi na tumundo kuni tukula zia yoka ku inspect ati ya launch weki marking on there baka pala uendete na wisi wakawekiwe bamsi sikitwa sina mark sina langi po kundu kure kumake na kunge kumakitwe kuni recommend balabala makwenesa kumana na kwetha vya tumia ingi malelo usi fosi na cia skulu aithi maindo alama kila sindo sio lelo ni ona vamwe na sindo toma sivitali ato yama tumota na ngalele menda kwikiwa kwa ivosi akuna nyikilelo nekana iketha wasi unanyokana ni maile kola mwendo ila masembete saini sokoni wa Kibwezi wa sokoni twenda bumps na twasonga nza ya Kibwezi baini twikiwa saini yo inge sia undu ando ni mag sana nisio kwa thango kila kilanga lelo na kwina mbui indi kwina andu ou na kula kusemba semba kuzeithia ni mundu nuolo kana kumbe kana pe mundu ukukila ni lelo kana eni okindu kimbe wa kuzeithia noenda kwitha wenda ukikonga tanzi emwe ya kusovia monango mathayo ma atumi malelo o elambanga cia kiteka atumi ama lelo mawatatamena wekwato president nukunenga na moloto nekana ciuma cia kusia mbanga nsia ikiwa kula kwiyao cia mbusi na matwiku manene tizio kata tekewe si mwazirara aye ila kusia oni kula kutaigwa ila sioma tekewe sioma isu kavinda ne kauna mawatakana mena wekwato kana musumbu nukunenga na moloto wakwendegwa kwa mulati wale lo akwisila yulu ulovu atawongamie nekana kwithiwe na mufitokano utena mathina wa ngali la ciumetelelo munene kuma Mombasa kuthi Lovi silika na kuma la musio wa Kibwezi siendete ngaliko cia Kitui stage itu ya Kibwezi yikitwe ba obakuve na ulelo na ando abiria zikila pena mipengezano mingi muno ya mota na soko witu wa Kibwezi ni ununene bete na wena ando inge na inge ndikulia yokomi na ati amekishwa pa MVP flyover ila ibuni ya kara ni athela na kula mataminu kilete ni mekara ni maminu kilia ni kenda withie lelu witu no atutethia ithita kaji mapa Kibwezi kiuka kavinane kale kalema kuma tolea kuthimbo ndoni lesi county ya Kitui mena ndo hakutani atina wa serikali nene kunenga na kimanza cha bilioni 3 nekana kuendewa kwa lelo nekana kukwatana na lelo munene wa kuthigarisa nekana kukwatanya county cio nthitatu cia ukambani Vilingi wa Mauvoo kuma Kibwezi county ya Makueni ninye Kennedy Mulinge